Sibonge kakhulu uNkulunkulu kutholana lithuba. Siqale sendlulise tibongo kumholi lo siphele lithuba. Wavuma ukuthi sibe nayo lenkonzo yokuthi siqoqe nemuntu omusha. Ngoba umuntu omusha ubalekile ebandleni. Umuntu omusha usingasho sithi usisu sebandla ngoba uphakathi naphakathi. Umuntu omusha ubalekile nje tintweni letiningi emsebenzini kaNkulunkulu. Uyakhona ukugijima, uyakhona kwenda tinto ngokusheshsha. Manje sibonga ke kuthola lelithuba kusona sisimo lesinje se COVID-19. Kuthi noma kunje umuntu omusha siyaqhubeka noma ke nawe ungasho ukuthi ngiyaqhubeka. Qhubeka nevangeli, livangeli lamandla lolitholile ulesilithole ngomusa egameni lika Jesu. Sisekhona ke la siyaye sithi eminyakeni bantu abasha ngiyakhola ukuthi labanye batawukhumbula kuthi eminyakeni siye sithi ngalesikhathi leti bese siyaphuma siyajikeleza siyalapha bo Pitritifu bo Mawirilingi bo Mhluzi kanjalo. Kodwa ke kulomnyaka asikabi nalenhlanhla ngenxa lesimo lesikhungethe umhlaba wonke lesingasho ukuthi silusizi nangako lokho ngoba bakhona bantu lesebasishiyile ngenxa lesifo. Kodwa ke noma kunjalo umuntu omusha sisekhona nje usekhona endlini la uhlala khona njengoba sikhuthaziwe ukuthi asihlale emakhaya. Na usehleti ekhaya umuntu omusha siyakholwa ukuthi usehleti naNkulunkulu lophilako ngoba uNkulunkulu akehluleki uyafohla uNkulunkulu lofohlako nala wena bongathi khona kuthi khona uNkulunkulu la ngakwendela kona njenganaku nje lesinako namhlanje lobo ngeke weniqonze ukuthi kukhona into lenje longayithola. Sikhona ke la siyapheka umuntu omusha sisebhodweni siphekela wena kuthi wena uqhubeke uphile ungumuntu omusha ugijime kuleli vangeli ukhona lapha ekhaya kulesikhathi. Wathi kahle ukuthi leli vangeli njengoba kukaningi kufundzisiwe umuntu omusha ukuthi sifundziselwa ukuthi sibe nolwazi, sifundziselwa ukuthi sikhone kutimela. Manje sengiso lesikhathi umuntu omusha ukuthi ufunze kutimela usesekhona emhlabeni. Ngilaqala khona manje kwangathi sisetestini lefuna ukuthi nawe umuntu omusha utiqonze ukuthi ngempela ngabe lo Kristu Jesu ngiyamkholwa na, ngabe ngiyaqonza yini lokulenkwendako kulesimo lesinje. Manje ke siyabonga ke umuntu omusha ukuthi usesekhona ekhaya utolalela la ngisine bafundisi. Khona umfundisi Masilela ngala ka right wami, khona umfundisi Zulu ngala ka left wami, abese wendluliselwa ngumfundisi Mange, ukhona nemfundisi Sibanyoni. Manje sisekhona la sengishito ukuthi ngeke kaNkulunkulu isikhululile ukuthi asiyifeze lenkonzo. Manje sengisho ukuthi ke umuntu omusha sisekhona ekhaya kunale ndzaba nje lethi kwangathi ungathi lapha ekhaya ube nesinqumo lo senda enhlitweni yakho uwedwana uthi nje wena hey noma kunje kodwa mine ngiyaqhubeka. Uyabona uyisho lento isuka ngaphakathi enhlitweni yakho uyisho ungakhulumeli lomunye kodwa utikhulumele wena kuthi noma kunje kodwa mine ngiyaqhubeka. Nguphi la uqhubeka khona? Uqhubeka evangelini noma simo sinje kodwa ngeke walahla ukholo lwakho. Asinawo lamathuba kuleti insuku okuhlangana sende njengalesihlale esikwenda ngiyo lendlala lengazuthi na Amos wakhuluma ngayo ngalelinye ilanga. Uyabona amasonto avaliwe ngenxa lesimo. Manje noma kunjalo wena lo ngumntwana kaNkulunkulu ichance isekhona yokuhlala uhlale kuJesu
qhubeke noma simo singavumi kodwa wena uqhubeke egameni lika Jesu. Ndabanika ke babingelele ngamunye kuleli thuba. Ngiyabingelela bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu. Siyathemba ukuthi simakathe umphethe kahle kulesikhathi lesimedima. Siyathemba ukuthi simakathe ukukholwa kwenu ukwende ukuthi ugcine usimame ngenxa yokuthi usimakathe lo mvotanako uNkulunkulu emsa angusisi. Ayike bazalwane abantu abasha ngiyanibingelela kuzo zonke indawo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Seyileso sikhathi esandulela inkonzo enkulu yabantu abasha oyivama ukuthi ibe ngumjikelezo. Sithanda ke ukunibingelela ukuphinda indawo hlalani nithi nilalele nakho kuhle uNkulunkulu azomqinisa ngakho endleleni yokukholwa. Amen. Ayike ngiyanibingelela abantu abasha kuyo yonke indawo la nikhona khona. Sambonga uNkulunkulu ukuthola lethuba elihle ukuthi noma ngabe nisemakhaya uNkulunkulu aveza indlela ukuthi kube khona enikuzwayo. uNkulunkulu amusanibusise egameni lika Jesu. Amen. Bazalwane nonke indaweni zonke nabasha bonke ebandleni lonke liphelele lika Kristu Jesu siyabingelela kakhulu egameni lika Jesu. Sikholwa ukuthi uNkulunkulu nakule storm izwe elidlula kusona usanigcinile usanikeza amandla okuchubeka. And also sifuna ukusho ukuthi akakabi isikhathi sokuthi uyekele, akakabi isikhathi sokuthi ulahle. Elinye lamaculo siyasihlabelele kakhulu lithi ungayeki ungalahli ikhali zakho ngoba impi sachubeka, impi isabambene. So sizosho lokho nje sithi ungayekeli ungalahli egameni lika Jesu. Siyabonga. Amen. Hayi siyabonga ke babukeli sesibevile bafundisi babingelela. Sise kunaloko ukuthi sichaze nje ukuthi siyasibe nale mjikelezo, siyakhuthaza abantu abasha kule mjikelezo ukuthi bantu abasha batilungiselele engqungqutheleni yabo lenkhulu ukuthi bakhone kuya sebavukuzekile, bavuselelekile ukuthi nakufika lo mkhosi lomkhulu wabo webantu abasha ukuthi bafundziswe babe bantu lesebalungele. Uyabona umhlaba nasovukuzekile uma ufaka inhlanyelo kuba lula ukuthi bese kuyamila. Manje ke siyesende kanjalo ukuthi bese siyajikeleza lenkonzo lesinayo namhlanje yekuthi sisemjikelezweni. Uma sikulomjikelezo nje sifuna wena muntu omusha uvukuzeke ekhaya. Sekhona lokukhulu lokutako ngoba emadate emhlangano sele eminjalo noma ungabe uvalelekile kodwa emadate omhlangano lomkhulu enkonze abantu abasha lenkulu akana uguquka leleka khona calendar yakho umuntu omusha egameni lika Jesu. Amen. Yes. Manje ke kulesikhathi lesi bantu abasha sengishito ukuthi yisho nje uthi hey noma kunje kodwa mine ngiyaqhubeka. Uma ukusho umuntu omusha ngikwesinqumo sakho la ezwini likaNkulunkulu encwadini ya 2 Corinthians ku chapter 4 uma nje singafunza lo verse 1 khona into lekhona lapho lebe singajabulela ukuthi sithole sive ukuthi lo muntu omusha njengoba unglo muntu omusha impela lotholela ivangeli lo wamukele Jesu waba inkosi nomsindisi empilweni yakho kahle kunjani kwendekeni into lokufuna ungakhohlwa ngito kuthi noma simo simi kanjani kodwa leyo nto ungakhohlwa ngiyo. That's right. La ku 2 Corinthians chapter 4 docela nje sifunzeni lo verse 1. Ufundzeka ngale ndlela. Ngakho lokhu sinalenkonzo
njengokuba sahawukelwa asidangali. asidangali. Yes. Sithola lapho ke into lesitoqala nje siqoqisane ngayo. Bafundisi njengoba naku kuthi njengoba sinale nkonzo sahawukelwa asidangali. Kuthi kumuntu omusha lokuhawukelwa kuyini? Yona le nkonzo iyini? Lokuthiwa njengoba sinayo le nkonzo futhi sahawukelwa asidangali. Kuyini sihawukelwe kuphi? Kanjani umuntu omusha nje akhona ekhaya angakhona nikusho ukuthi hey noma kunje ngiyaqhubeka. Bafundisi ingakini manje. Angithathe leli thuba ukuphendula mfundisi wami lesihloko kafushane nje. Uma kuthiwa njengokuba sinale nkonzo, inkonzo enkulu engakhuluma ngayo inkonzo yokubuyisana. Ngoba umuntu uphila emhlabeni kukhona inkonzo esilelwe kuye. Owathi uNkulunkulu ebabona abantu lenkonzo isilele kubo wase ukhipha indodana yakhe izofeza lenkonzo yokubuyisana. Uma sifunda izwi kaNkulunkulu encwadini yabase-Efesu isahluko sika-2 kunamazwi lapha athi njengokuba sasifi. Yes. Ukufa komuntu kudingeka inkonzo ukuze avuke. Yeah. Ukufa lokho ebekukhulunywa ngakho la kukhulunywa ngomuntu ofe emphefumulweni. Impilo yakhe ubudlelwane bakhe noNkulunkulu bunqamukile bajutshwa ngenxa yokungena kokona emhlabeni. Manje uKristu Jesu uma efika emhlabeni uphethe inkonzo yokubuyisana. Kuthi njengalokhu nanifile eziphambekweni kwenu nasekungakholweni kwenu uNkulunkulu wenza ukuba siphile. That's right. Ebeka izwi lokubuyisana. Le nkonzo okukhulunywa ngayo namhlanje labantu abasha yile nkonzo yokubuyisana ukuthi uma kwakukhona ubutha, uma ubudlelwane bakunqamukile, uma inkonzo yobunye noNkulunkulu yayonakele, sinale nkonzo ukuthi ngoKristu Jesu umuntu uyabuyisana noNkulunkulu aphinde abe ilesi simo sokuba athandeke phambi kwaNkulunkulu. Inkonzo yokubuyisana njengoba sinayo namhlanje kule ndawo. Ngikhumbula emagama lakhulunywa ngumprofeti uIsaiah mangaphosisi. Kunenzaba lathi khona wozani sithethe indaba. Noma ngabe donodoni bethi bovu dithi inkulu kangakanani kodwa buyani sihlale etafuleni sixoxisane. Noma ngabe bekunebutsa kodwa ngiyani invite ngiyanimema buyani lo mnyango lovulwako weinvitation wesimemo sihawu. That's right. Uma ngasusa lesihawu uNkulunkulu kubuya lolaka uyaphela umuntu omusha ngeke abe khona, ngeke kube nomuntu lokholwako kodwa makwehla sihawu uyahlehla lwaka laNkulunkulu. Babuyisane abantu naNkulunkulu. Iyavela inkonzo yokubuyisana. Ngingeniswa indzaba yesihawu. Yabo. Ngalesinye isikhathi bengingasho mina ngiphinze ngendlulisele kwekuthi iphinze iguquke kulesihawu lenkonzo ibe ingcebo yomuntu omusha. Uyabona into le ingcebo inhlitiyo yomuntu omusha ila kunengcebo yakhe khona. La njengoba naku vele sokunalokubuyisana sendelwe lesihawu bese guquka kuba nale ngcebo ke kuba ingcebo yakhe. La kunale ngcebo yamkhona ngila ngijabula khona. Kwangathi ke sengiko ke sengidawuthi hey noma kunje kodwa mina ngiyaqhubeka ngoba le ngcebo yami ikhona ila ikimi ngiyadivela lenkonzo njengoba sebachazile bafundisi kuthi lwehlile lulaka ngenxa lesihawu. Lokhomba kokuthi bafundisi sisayichaza sayendlalela kulabantu abasha uma uveta lesihawu umuntu lakhulunywa ngokuthi
uhawukelwe noma ungathiwa ulele nangabahawukelo walaliswa endzaweni noma ungathiwa ulele emile lokuthi nje uhawukelwe wangeniswa ngaphakathi manje ke thina sisenggebeni yevangeli lika Kristu Jesu sihawukelwe. Uyachubeka umbhali la uvethe amagama labaleke kabi uthi kwikhoma yogcina uthi sinale nkonzo le nkonzo ibe khona ngesihawu sahawukela. That's right. Bese uveta i-element lenye lengathi ayi bekungafanele ivele kuleli verse abe sethi asidangali. That's right. Inkonzo lesinayo sibe nayo ngoba sahawukela. Kodwa umbhali ngokusithwa ngumongcwele alandzele amagama ukuthi asidangali atowafaka la kule part le. Ibaleke kakhulu leyo nto le ngokubuka kwami. Why umbhali noma why moya ongcwele aletha lenzaba yekungadangali? Asikhumbule phela ukuthi lapha ekuhawukelweni silandwe etindzaweni letahlukahlukene. Yes. Manje kunalomuntu lolohluphako loyi opposition ya wonke umuntu lokholwako. Lo time and again unawo lo mkhuba ukuthi ahambe abakhumbude abantu. Lokho ukuthi ukhumbule phela sewamemeta kanje wena uke waba kanje. Sitha sethu ke lezo. Lokudangala kungena lapho ke. Lokudangala kungena lapho ke uthi ke lo sifundisaka umbhalo uthi inkonzo ikhona sesibuyisene ene lokubuyisana kube sahawu kodwa siqaphele lenzaba yekungatsangali uyabo ibaluleke kabi lebazalwane ukuthi uyifaka njani mongcwele le yokutsangala la ngoba phela besinenkonzo lephakeme sibuyisana naNkulunkulu ene sabona ukuthi lento yendeke ngoba kuyisihawu besingafanele ukuthi sibuyisane khoma adonse amagama mongcwele athi kodwa sitsangali ngoba bethi besahusha abantu abasha behamba bekholwa qhamu ngokuphazima kweso kwehle lefu lokudangala ngoba uhamba phosa tindvo uhamba phosa imibuto kunemibuto lethume etingonventete abantu abasha ukuthi njengoba ngikholwa nje kahle kahle lento iyophele laphi uma lo mbuto unga-addresseki ungaphenduleki kwehla lo juice wokudzangala kancane uphelelwa ngumdlandla uyadangala ushona phansi yingakho mongcwele athi sekwendeke konke lokusenibuyisene abantu abasha noNkulunkulu niqaphele leyandzaba yekudzangala. Yes. Mhlawumbe ngidathola ukuthi ngidaphinze ngibuyela kodwa lapha ekutsangaleni ingena njani ngoba phela besinenkonzo. Inkosi yami sibuyisana kwehlisa imithwalo ilahlwe emva lekuthiwa asisenatono asisababi sekusho simakadze manje uma kwehla ingadi yaJesu ehlela kithi uthi seyiphelile indzaba yamphakazi kwami nalabantu kodwa ngokuphazima kweso ngongcwele athi hey asitsangali noma kunjani. So uyayibona leya kutsangala ihamba ivele ivetwe ngilolo silwa naye ndlela thizeni kuba netindwa latendako letenda sitsangala. Ukhumbule mfundisi ukuthi ngalesikhathi kumuntu omusha kumzalwane kufika lokulibala ukuthi ngila ngikhona ngobe ngahawukela immediately akulibala lokho ukuthi mina ngimiphumela ngingema result okuhawukelwa uNkulunkulu kuba khona le element yokwehla la ufinyelela khona la udangala khona. Uthi Bartimeyu uma ezwa ukuthi kundlula uJesu waseNazaretha iBhayibheli lithi wamemeza ephindelela ethi Jesu ndodana kaDavide ngihawukele. Uma ke besisuthu sebalibhala lelo verse basebenzisa ligama lelithi ngizwele buhlungu. Seyabona ke ukuthi ngamanye amagama lo muntu lohlale njalo ekuphileni nasekuhambeni kwakhe akhumbula ukuthi ngize ngaba la ngobe kukhona wangizwela ubuhlungu kukhona owangihawukela loyo muntu lokuhawukela kwakhe kuthi noma ngabe uSathana sakuletha lokudangala lokuphelelwa ngemandla but le fact yokuthi uyakhumbula ukuthi ngimiphumela yokuhawukelwa uNkulunkulu lento leyo iba
nokumsukumisa noma ngabe bekasahleli phansi esedangele uphakamiswa ngilokukhumbula ukuthi mina kahle ngahawukelwa bekufanele ngaba ngiboni kodwa kukhona wangizwela ubuhlungu lento bese imnikeza amandla ukuthi noma ngabe isimo sithi uyagcina la yena khona ukuthi la akusingila ngiyogcina khona ngani mfundisi ngobe ukhumbula ukuthi ngahawukelwa and the fact yokuthi ngahawukelwa lokho kuba ngemandla ami imihla ngemihla kahle bafundisa sengibude la kunalokudangala yini lo ukuphi lo mthombo walokudangala uma singakhuluma ngokudangala umuntu akakubizi ukuthi akuze kuye kodwa yini usuke esaqhubeka ngamandla ebuza ubumnandi bokukholwa nokuhlala eduze noNkulunkulu ngelinye ilanga ezwini kaNkulunkulu kunombuzo womunye oyisisebenzi wathi Nkosi lapha sitshale ukhula ongathi kulinganiswa abantu abalimile uma belimile batshala amabele emahle atshaleka ensimini kodwa lithi izwi kaNkulunkulu ngakusasa abasebenzayo bathi bayavuka bathola sekutshalwe ukhula kangangokuba bathi asikhiphe ukhula ukuze amabele angaminyazeki uthi ke lo ongumnini wensimu abayekele kukhule nokhulu ngamanye amagama umuntu omusha okholwayo ukhula luhlala lukhona endleleni mfundisi masilela busayisho le ndaba lokudangala kuukhula kuyavuka kumuntu omusha enezinga elihle lokumkhonza uNkulunkulu ubone eza ngamandla eza ngokuyimisela umbone esephelela ngamandla ngoba kukhona isitha esitshala ukhula endleleni ake ngibekise nje kafushane abantu abasha kukhona ipoint ukuthi mabefundiswa kuthiwa abanezifiso abantu abasha la ekufiseni ngiyamkhonza uNkulunkulu nomdlandla kodwa zikhona izifiso esinazo singabantu abasha bese la esifisweni sami ngikhona into engibonayo ngifuna kuba yiyona ingasaphumeleli ake ngithi nje ngifuna kuya university ngiseqedile high school sengifuna kuya university sengiyabala ukuthi ngonyaka onje mina ngizoba sengiphumelele sengiqedile ngenza unyaka wesibili uthi uya applya onke ama application abanye aphumelele kodwa eyakho ingaphumeleli kanti wena ubusuyitshelile uthi hayi ngonyaka lo ngizoba sengise university ngenza i-first year yami noma ngenza i-second year yami lesifiso sami hayi ukuthi sihle kodwa ngenxa yalesitha esifana lokudangala lesifiso sami sokuthi ngifuna ukwenza i-first year singaphumeleli kumele ngihlale ekhaya bese ngiyadangala manje bese ngifisa mina bese ngihlelile ukuthi ngalonyaka lo ngiwenza i-first year yami ayisaphumeleli njalo ke abangani bami ngibona bona bayaqhubeka kuyafika lapho kudangala ongathi mina kukhona engakwenzanga kahle ongathi mina mhlawumbe uNkulunkulu uyangizonda sizokhumbula abathandikayo encwadini yaJohane umvangeli sahluko sika 11 sithola indaba yaLazaro ungabheka impilo yalabazalwane oLazaro nosisi wakhe ngendlela bebamthanda ngayo Jesu ukuthiwa umunye waze wathatha amakha wabagcoba enyaweni zika Jesu wawasula ngenwele zakhe umbheka khuluma ngalamakha beka ingcebo enkulu ngendlela emangalisayo kodwa wawachitha kuJesu ekhombisa ukuthi ngendlela uJesu amthanda ngayo uligugu angalahlekelwa yiko konke ngenxa kaJesu kodwa esegula uLazaro bathumela umlayezi kuthi uLazaro lo omthandayo uyagula uJesu akayi ngaleso sikhathi kusifundisa nikele ukuthi ngalesikhathi wena ohlela ngayo ngalesikhathi ofisa ngaso ngalesikhathi okhuleka ngayo ukuthi akube nje bese kuba ne delaying process ngoba uNkulunkulu akasebenze ngesethe isikhathi usebenza ngesikhathi sakhe so abantu abasha kunenge besikufisa kunenge besifuna kuba yikho kunenge ngabe mhlambe manje sesakwenza kodwa kube nepause kaNkulunkulu ukuze kusebenze ngesikhathi sikaNkulunkulu ngoba kubo bonke abamthandayo kusebenzela kube ngokuhle kodwa kudependa phezulu kwe time frame
kaNkulunkulu hayi ngoba ukhohliwe hayi ngoba akakuthandi kodwa kusenesikhathi sakhe wena yimala ekwethembekele uma wethembeka wena uNkulunkulu uyakulondoloza ngesikhathi sokulingwa lokudangala ungadangali kodwa ubheke nazi izethembiso ukuthi ngesikhathi sikaNkulunkulu uyakukukhumbula abuyise amaphiko akho uphinde undize ungene lapha kuloya moya wawuhamba ngayo kuleli yazinga ubugijima ngalo uNkulunkulu aphinda akukhumbule asuse lokudangala akubisele emandleni ngoba wena ngesikhathi kufika ukudangala awuvumanga ku-affecta lesimo sokudangala wema wamlinda uNkulunkulu ngokwethembeka kwakhe wakukhumbula ngamanye amagama kubaluleke kakhulu lokuthi umuntu omusha ngathi bekangacaphela lokho ukuthi ngiyayithanza umzekeliso owenzile lokuthi kunetinto lesithifisa kunetinto esithikhulele sifisa ukuthi sibe ngito sibeke i-time frame Jesus and i-problem iqala uma ngabe uNkulunkulu angenti ngaleyo ndlela leyo thina lesicabange ngayo yes umthombo ke lowo wokudangala ke lo yes uma ingenzeki lento bengicalculateile ukuthi uma ngabe ngiyaqala evarsity 2020 by 20 something yoba ngiphethe a degree yami idelay leyo process leyo ime ingenzeki kanjalo ukokote la but no angeka sinalo usizo kufike somebody nawusuka wena bathi usizo lukhona uyithole le message ukuthi no lapha bowukhona khona sibani usizakele hey inkinga ngilesikhathi soyolala ngoba nasuyolala uba wedwa ube nabo bonke labantu bokhuluma nabo abuye sathana akhulume nawo athi you see uma ngabe kwendeka kanje ayinamsebenzi walutho lento lo busy ngayo yokukholwa ngeke kuthi ngoba uma ngabe bowukholwa impela bekufanele ngabe kunikwe wena leya basari whatever kodwa buka ukuthi udidla wena That's right. udidla wena ngemicabango ujikjele ama thoughts imicabango ukuthi njengoba kwendeke kanje kusho ukuthi ngirong nga1 ngirong nanga2 ngirong nanga3 ngirong nanga4 kuvule kumthombo okudangala ushona phansi no leyo iqiniso ke leyo yeah ushona phansi kusasa masihlangana size enkonzweni basukuma bazalwane bengena kumo ngeke uye wena uma usachaza le ndaba ngizwa ngiyathinteka ngoba i-time frame kaNkulunkulu ayifani neyethu ene ukudileya kwayo mina ngizila kudla ngumuntu omusha umenyezela inkonzo ngumuntu omusha ngiphasithiphetha kukho konke ngithembekile nasesimvuselelweni ngiyaya mina makumenyezelwa kuyo ngapha esayidini kaNkulunkulu ngendlela mina ngibona ngayo ngiactive ngayo yonke indlela kodwa abakhona abangakholwa abathi bafika emva kwami bona ngathi baya progressa kanti kunamaphimbo alo oyisitha sethu othi udlala ngesikhathi wena uNkulunkulu akekho uNkulunkulu akabezwa kanti laba abangakholi ubona ngathi baba nenhlanhla bona bayaphumelela uyacindezela ke lelisu lokudangala ongathi uyamkhonza uNkulunkulu wethembekile kuye kodwa yena ngesikhathi wena obeke ngaso akaphenduli ngaso noma aka-act ngaso bayafa ke abantu abasha ngalokho kanti hayi ngoba uNkulunkulu ebazona yes ngamanye amagama mfundisi ukuthi lokudangala akusiyinto evezwa izinto ezimbi kodwa lokudangala kuvela ngenxa yezinto ezinhle umuntu anazo lazifisa kuzi achieve ngokwe time frame yakhe ukuthi uma ngabe sekwenzekile wangazi achieve agilwe ilezo zinto lezo ngile fact yokuthi bengithi by 2021 ngiyobe sengisebenza senginezimali zami afika u2021 usesekuleyo level bokuyo ngamanye amagama noma kukuhle but kuyokudangalisa uma kungasenzeki neminyaka ibihamba uyakhula njalo uyababona labatemva kwakho bayendlule ba overtake baloku ba overtake kunezinto la ezibalwa uPaul ngathi umuntu omusha zi3 ngakho ke lokhu sinale nkonzo
asit njengoba sahawuke 2 3 asitangale. So into ke emenza ukuthi akhone ukuchubeka nakufika lesimilo sokudangala. Inkinga uyazi uPaul ukuthi kunento wathi mhla uNkulunkulu emhawukela kunento eyatshalwa kuye emenza ukuthi akhone ukuchubeka noma ngabe kunama challenges endleleni. Inkosi yamsisibosisi uma ke uma ungacabanga uMephibosheth uthiwa lapha yana kunomuntu lebekahlala naye eLodibar but akuzwakala ukuthi mayephuma eLodibar waphuma naye uMakiri kuthiwa kwalanda yena yedwa kuzwakala yena ngazi noma kodwa kuzwakala ukuthi kwaphuma uMephibosheth waya kuDavid uma efika kuDavid uthi okay ke mhlambe uMephibosheth awukazi uhlala etafuleni lenkosi udle nenkosi sukela namhlanje uyohlala nami etafuleni udle nami. So noma ngabe bekufika abantu bakhulume bathi uMephibosheth wena awufanelanga uhlala kule tafula ungumuntu waseLodibar bekangeke aphume uMephibosheth ngoba ucabanga lo Musa ucabanga lesha ukuthi ngabizwe eLodibar ngingafanelanga kunabantu abasala eLodibar lebe bafanele banalama qualities kodwa basala mina ngabiza mina ngedwa ngaya endlini yenkosi inkosi sengifuna ukuthi bana basho nazi izinto ezimenze uPaul wakhuthazela uthi sinale nkonzo yokuthi sahawuke yoke le nkonzo engenza ukuthi ngichubekeke noma ngabe kunezimpi endleleni noma ngabe kunezilimo endleleni kodwa ngicabanga lenkonzo inkosi yamsisibosisi. Manje uma ngabe vele njengoba Mageba abekusile uma ngabe vele ingendeki lento lele ngiyifisako kanti kusuke kone bani la ngoba manje idream yami ukuthi ngiyaqala 2021 evarsity ngende yonke imtabo enakwendeki kutawuvela umbuto lothi kanti manje ngoba ngicabanga ukuthi mangabe uNkulunkulu lasilekelele kufanele si-address leyo part leyo but awukhona abantu abasha noma iyendeka lento noma yendeki but they will stand strong bangagodwa ngilelanga lokuthi ayendekanga lento lengaleskhathi bebafisa ngayo ukuthi utawuvela usho njalo ukuthi kanti manje suke sekwende njani vele nakwendeka kanjalo la kuJohane 9 unalempumputhe le Jesu lekafika base bafundi bayabuta kuthiwa beka impumputhe kwasesizalweni base babuta abafundi ukuthi kungenxa kabani ukuthi lo abe ngale ngabe bazali bakhe noma nguye ngalamanye amagama ngizama lokuveta lapho lokuthi wena muntu omusha ungakuvumeli lokudangala ngenxa lesimo lokuthi bese uzufika leyo mbuzo ukuthi kanzi ngonephi lokunye kuphekwe uNkulunkulu waphekela wena esikhathini lesiningi thina sijakela kuthi sathana ngalesinye isikhathi kwandiwe uNkulunkulu sebashido bazalwane ukuthi i-time frame yaNkulunkulu ayifani ne-time frame yami kulokunye kudale mine ngatethemba nje asasho babezulu ukuthi lo munye usuke sazilile nekuzila azile kulo tethembile ukuthi vele nangifika lapha kulela office vele batawushayeka phasi ngami ngoba mina ngizilile uyakubona into lenjani kanti kuNkulunkulu akukabi njalo nakaphuma lapha phuma na zero impilo yakhe seyilimele ngoba yena bekade ethembile wakhohlwa kwethemba lo nkulunkulu lahamba na wathemba kuzila kwakhe futhi ke mfundisi kungakuhlaba ilimi la phezwe time frame abantu abasha bafike baphele lapho kakhulu omunye uyabhala aze abhale ne date ukuthi mina ngonyaka uma sengiba nomnyaka ongaka ngizoba sengishadile sengihlala kami ngihamba ngemoto yami Nkosi yami
bese ngoba uNkulunkulu bazalwana akayena uNkulunkulu weyiboshwa. Yeah. Ngikona ukuthini mangithi uNkulunkulu weyiboshwa akamenzisi umuntu ngenkani. Ejele kushaya insimbi nonke navukane mangeenyawo. Kushaya insimbi niyaceba. Kushaya insimbi niyokudla nisebenza ngeliwashi lasejele. So uNkulunkulu wethu uthi makasikhulula asinikeze intando. Ukuthi simkhonze willingly. Simkhonza ngenxa yobuhle bakhe, nangebukhulu bakhe, nangekukhazimula kwakhe, nangamandla akhe asebenza kulabo abamthandayo. Uma siza kuNkulunkulu sinema benefits sinekhombo. Ngoba kukholwa kwami ngikholwela ke emshadweni. Kukholwa kwami ngikholela ukuthi ngibe master of university. Ngoba kungenzeka uNkulunkulu akubambe lokhu mina engikufisayo. Hayi ngoba engangithandi, kodwa uyangivikela. Ngoba kungenzeka ngithi mase ngithole lokufiswa ngimi, ungabe ngisamkhonza yini. Yebo. Ngithole naku mina ebengikukhulekela ukuthi ngifuna kuba ngilokho kanti uNkulunkulu kukhona okuhle kunalokho akubekele kona ene ozomkhonza ngakho bese abantu abaseceleni nabakwaziyo babone uNkulunkulu ekhazimula kuwe baze bathi siyamazi uzibani ubenje kodwa manje kanje ngokusebenza kaNkulunkulu ngesikhathi sakhe lesa sakho sibhekile uNkulunkulu eme ngamabomu ngoba kukhona uSathane afuna ukukushaya. So simkhonza uNkulunkulu siphinde simlinde ngoba siligugu kuye. Angeke uthi kubo bonke abamthanda kusebenzela kube ngokuhle. Noma kungeke kwaba kuhle manje. Noma kungeke kwaba kuhle kusasa. Kodwa uNkulunkulu usayigruma iglorium at the right time uyi-expose kubantu ayi-expose phezu kwezithaza baze bamangala abantu hawu nguye lo ngoba uthatha okuphasi. Manje angingafuni gijima mina ngibe phezulu kanti uNkulunkulu sangilungisela le city yami ukuthi makangiphakamisa ayithola isithi yami seyikhona engiyohlala kuyo. Ngoba ekucabanga kwethu akusicabanga kwaNkulunkulu. uNkulunkulu akacabangi ngelevel lesicabanga ngayo. Umqondo waNkulunkulu uphakeme kunayo. Yes. Thina lesikhathi lesithi ngaso sekulate. Iwashi lethu lelithi kulate. Kodwa uNkulunkulu asikakabi kanjalo. Uyabo thina sinesethu isikhathi esithi umuntu ngesikhathi esinje efuna abe asa-achieve 1 2 3. Kodwa uNkulunkulu uma kuthi kungenzekanga ngalendlela lesiplane ngayo kithi sekonakele konke ngeke kusalungiseka kanti ngesikhathi sikaNkulunkulu ukhulume ngabodade bakaLazaro ukuthi isikhathi ebebemfuna ngaso uJesu ilesikhathi esagula bebamlindele ngaso lesikhathi that's why noma bemhlangabeza bathi bakhuluma ukuthi kuba ufike usabele ngesikhathi esizo ngaso ukube bawukhona ngaleso sikhathi ngabe ngefana ngena ba cishe sengiyayiva ukuthi cishe bamiste iopportunity yokubona amandla hamba naJesu okuvusa umuntu okabafileyo ngoba should wafika asagula Lazaro ngabe bazange curtain belehlisiwe lavala. so ubona lokuhlukana kwale khadi lokuhlashana kwale khadi ukuthi lesilabathi silady ngiso lesiright lesibona bebafuna ukuthi Jesu ngawufike ngaso akakabi isikhathi lesiright saNkulunkulu kunesikhathi sami kunesikhathi saNkulunkulu le funa thina sikhule sifike ku level la konke sikumukela khona esandleni saNkulunkulu singakumukeli esandleni sethu lokuthi ngobe ngithandazile ngizilile ngamanye amagama say must ukuthi uNkulunkulu anginike what if akusi intando yakhe nesakhe isikhathi sokuthi akunise ngobe ukungakuniki kwakhe nyalo akusho ukuthi vele uyala kunginika ukuthi sengingalahla konke ngithi uNkulunkulu walile kunginika mhlambe akalanga kodwa isikhathi sakhe sokuthi akunike asikakafiki. Umfundisi uZulu ukhulume ngokuthi mhlambe ulungiselelwa leso sikhathi uyabo kunento engiyaye ngiyibuke indodana yolahleko yathi uma iya kubaba kuLuka chapter 15 yathi manje baba nginike isabelo sefa eliqondene nami yabo baba nginike isabelo sefa eliqondene nami iBhayibheli lithi wamnikeza isabelo sefa lakhe
but uyabona ukuthi isikhathi amnikeza ngaso bekangakabanga ready ngobe wahluleka kulihandlisha lelifa sanikezelwa the wrong time, bona yes. thina besingathi kwaba right imthandazo yakhe nesicelo sakhe saphenduleka wanikezwa akufunako but simbona emva kwesikhathi eside sekahlapheze konke sobuya bheki kubaba uthi baba ngenze manje why angenziwanga kuqala before anikezwe ngamanye amagama ubaba wakhe lokuthi angamnikezi yena bekasabhizi emenza qala ukuthi nasaready ke sozamnikeza ifa yena wabalekelwa kwenziwa wafuna kunikezwa sabelo sefa wathi kubaba ngizokunikeza wahamba wasaphaza kwasanile khona ngesikhashana lesincane bekangasena lutho sekwenzekani manje sobuye emuva uthi baba ngenze lento bekufanele ayenzeke ekuqaleni ngenzeka sicela into lekufanele singayicela inyanga kahle uthi uJesu uma khuluma nebafundi bakhe uthi manje ngilandeleni uthi ngizanenza abadobi babantu akusho lokuthi loku uthi bathi Jesu abamlandele sebevele already bangabadobi babantu basazawenziwa abadobi babantu kithi bafundisi sibofakazi baleyo bangaka abantu labangabafundisi namhlanje but now ubuke yabona ukuthi akazange enziwa umdobi wajahela kuyodoba engenziwanga buka iperiod uJesu layithatha abenza babe ngabadobi kube nesikhathi abathume bahambe bayoshumayela babuye bayishaya ifuba bathi sishumayele kwenzeka lokhu nalokhu athi uJesu ngibone kwehlunyazi lombane izinto abangazibonanga bona ngesinye isikhathi bathi uJesu sibona abanye bashumayela ngegama lakho sabancabela uJesu abasola ngaloko ukuthi bekungafanelanga nibancabele ngobe lo shumayela ngegama lami ngamanye amagama akalwi nami uvumelane ukanye nathi nilwa kanjani nalaba labakanye nathi sengithini mfundisi ngithi ngamanye amagama thina siyaye sijahele imiphumela singakavumelanga ukuthi senze siqale kuqala sithi inkosi senze sithi naso senzile sesiready sesiyasinikeza lokho esikufunayo Liqiniso na kubhlungu lokwendiwa lokwentiwa kubhlungu la kumiswa khona tintfo sithi khulekele njengoba bekasho umfundisi la ngizilile cishe ngishaye lonke le abantu abasha bafiki kule level engambe kuyo yokuzila kufanele na kanjani ingendeki ke leyo nto leyo yes uyendiwa ke manje utlalela kubuka lokuzila kwakho uzile ngenjongo le wrong ngoba ufuna kuprovela le group yakho ukuthi wena uhamba amalanga basele phasi la usendiwa ngeke kulunga ukuthi uyoniketwa lethinto lothishoko usana le attitude le ngoba ngibonile ukuthi yonke lento siyikhulumako la kulokunye lama delays lawa yi character thina sikhoza lezi zinto zethu ukuthi zidelay but singaboni ukuthi si blame uNkulunkulu ukuba uNkulunkulu bekangangiphendula back bekazathi izinto zakho zidelaywe nguwe ngecharacter yakho nguwe lo delay izinto zami mina kodwa ngibona uNkulunkulu engidiyelile edelay into zami ngani uNkulunkulu akakayidelay mina ngizidelay mina ngabe uNkulunkulu angathi masilela ngokweyami i-timetable ezumdali wakho wena nyalo buka la ukhona khona akuvulelele page ubone ukuthi kahle how far wena bekufanele ngaso khona kungakhala inyembezi akutshele ukuthi wena ulana ukhona khona uzidileya wena mina ngidila ngecharacter yakho wena icharacter yakho ngamanye amagama awufuni kufinyelela la ilungiseka khona ukuze ukhona kufinyelela lezi zinto ongayifinyelela ngaba uthi wende umzekeliso lomhle kakhulu kubantu abasha lo walendodana yolahleko leyo mangabe abantu abasha bangayibamba emakhaya inemandla leyo inemthombo ukuphila empilweni ndabo lokuthi wayo demanda lifa lakhe sikhathi singakafiki nokuqondene naye ufuna uqondene naye nami ngiyakubona kwami ukuqondane nami mara sikhathi asikafiki bangabi bantu abasha babona izinto eziqondene nabo yebo ezi-achieve abangani babo ezi-achieve laba abakhule nabo abanye ezi-achieve ngabantu abangakholiwe bese
baziqathanisa nabo ukuthi nami kukhona okuqondene nami kanti time frame kaNkulunkulu. Kanti phela bafundisi ngaleso sikhathi nje nami ngingumuntu omusha ngifuna ukudiphatha nje sengiyabona sengithi I'm over 21 years now. So sengifuna ukudiva njethi mina ngeke ningakhona. Ase nami ngithathe sabelo sami ngiphume. Kodwa ke kuthiwa uyabuya, so uyabuya lo mfana again. So uyela kuyise manje so singene. ngende manje Ngela sala somngende ngiyalo ke. Sengibonile ukuthi kodwa manje le ngaphandle sowubhubhisile. so chithe lonke lifa lakhe Naye ubuya ngasaphelelanga. Naye ubuya ngasaphelelanga. iBhayibheli alisichazeli ukuthi wabuya enjani. Into okukhulunywa ngayo kukhulunywa ngengubo. Ngeke mbafundisi bami ngathande amavi kaBishop wethu uya akhotha amanye amazwi athi zithokozise ngoJehova. Yebo. Ngoba ifa lethu bantu abasha kuphumelela kwethu bantu abasha kukuNkulunkulu nasekuzigcineni nginalo uNkulunkulu wami. Ake ngene nje bantu bazalwane ngene nje ngathi ngiyona ngamabomu bangaka abantu abasha abalimele ukuthi sebalimele ubone sebebuya kusasa babuya enkosini ngoba babona ukuthi akukho okuhle ngaphandle akukho injabulo ngaphandle akukho kugcineka ngaphandle bantu abasho bathola abanye uzuwese ubesabe ukhumbule ngalesa sikhathi besenkosini ukuthi babegcineke kanjani baphuma ngoba zikhona izinto emfundisi wami abazifunayo ababona bona sikhathi sabo siyabashaya bayigathanisa nabanye kanti iplan yakho uma uzithokozisa ngoNkulunkulu nangokumkhonza nangokumkhazimulisa ube siyaqabanga ngawo abheke time frame yakhe akuphakamise at the right time. Mfundisi Mzulu kuzithokozisa ngoJehova ngenye into ejule kakhulu. Yeah. Ngobe ngiyaye ngithi mina ngisithokozisa ngoJehova. Uma ngikhonza ngenza konke ngiactive endlini kaNkulunkulu. But ngiactive nje ngivulela isolinye ngibuke ezulwini. Ngiactive ngiyenza la kodwa ngibuke kancane ezulwini like ngithi ngenhliziyo ngibhadale phela. Ngasolo ngibamba ngiye kungangibhadali kanti ngibhadalwa nini. Ngamanye amagama noma ngizithi mina ngiyazithokozisa ngoJehova kodwa inhliziyo yami ayikakapheleli la ngoba ngithi ngizithokozisa ngaye ngibe kwangazuthi khona somewhere ngaphezulu kwamafo ngikweledako lekufanele abone kukhandleka kwami angibhadale naso la ngangibhadali ngiyamthreatenisha ngizawuyekela phela kuba kahle asisho njalo ngemlomo but isenzo sethu lokuthi sithokozisa sibe sivulela inyiso sibukile kuba ngathi siyakhuluma sithi uma kuphela lo mnyaka Nkosi ungayisukumela indaba yami ngiyayekela kwasakona lokashara enkonzweni ngiyakuyekela lokho ke sekungiholela ekutheni lezi zinto ebeziza kwenzeka zingenzeki ngoba inhliziyo yami ayikapheleli kwakuloku lengithi mina kuzithokozisa ngoJehova. Umfundisi Masilela Solo yokudangalezo. Umfundisi Masilela uke wakhuluma ngendaba yokuthi kukhona umuntu olwa nalento elakithi. So uma ngabe lesikhathi ubhizi wenza lenkonzo leyo ukuzithokozisa ngoNkulunkulu bese ke wenza lento eshoyo umfundisi uthi ngibuke uNkulunkulu ukuthi ngalento engiyenzayo akangibuke phela uthi angithola umsebenzi akangibuke phela ngiyabhekisa uthi manje ngithola umshado ngiyabhekisa and then leso sikhathi bese umuntu omusha uyakhohlwa ukuthi the more analokufisa nokwenza inkonzo kaNkulunkulu khona omunye lemva lo nguSathane ozoletha into lengasiyo ezokwenza ukuthi ngesinye isikhathi udangale nasekholweni and futhi nasobona labanye inkinga ke labanye lo computer uthi hey yabona usisibani so uyasebenza ungithishera so unemoto then mina nami ngithishera but imoto angitholi ugcine ngesinye isikhathi ngiyabekisa sawungene kuba mashonisa etikweletini kuthi nakuphela inyanga ungakhona ngisho ukubhadala usali na next uhluleke ngisho ukhipha kweshumi enkonzweni
why ungena entweni ngokukhompyutha wabona omunye umuntu. So masingakhohlwa ukuthi kunesitha esihamba naso. That's right. That's right. Ya cishe nje lokule kakhuluma komfundisi Mange ngeke ngahlangana nalomnye umuntu omusha sebayachaza ke lokuthi lo muntu omusha yasebenza uyayithola imali kahle kodwa manje impilo yakhe ayinangqhubekela phambili kwase kutholakala ukuthi naye soyatisha ukuthi ngilahle kweshumi ngilibele kukhipha kweshumi ngiletinye tinto umuntu omusha leti kubulalako leti delayisa tinto taNkulunkulu empilweni yakho ungaqonzi wena ukuthi sewuyati wena sengolo ti delayisako njengoba basasho bafundisa ukuthi ungamsola uNkulunkulu angathi udelayile kanti naye ubona wena ukuthi umdelayisile manje sengisho ukuthi ke abantu abasha kwaya kudangala njengoba la sinikiwe ukuthi sihawukelwe yathi ukuthi umuntu ohawukelwe akadangali ngoba kunala ususwe khona labe kungekho mnanzi khona wafakwa ebumnanzini bevangeli wafaka enggebeni lengapheli uyabona na usevangelini urichi kwendlula wonke umuntu lokhona emhlabeni ngila kusebumnanzini khona wena nje hlala muntu omusha ungadangali setivetiwe letinto letingadala lokudangala kodwa wena sale wati emaqiniso akho alokuhawukelwa kuthi njengoba ngihawukelwe cha angidangali ngoba ngiyaqhubeka ngekhaya ezulwini siyabonga kakhulu bafundisi igalelo lenu leniphosile kubantu abasha kulesikhathi lesi sitotetela ke balaleli ngoba khona labalaleli kuthi mhlambe banembuzo lovelako bafundisi babaphendule angasali umuntu omusha sele adangele kanzi indzaba ikhona iyahlinzwa la manje Amen.